Ilalan na ulan ramalang iwiriki seye wani lati malabbi naiya si sebuai ulang. Itala'i Lailatul Qadar. Jadi qadar. Pertama-tama perlu dipaham Al-Qadar. Aga betuan Al-Qadar. Muka pendapat makada qadar ia narisu ketentuan. Magi nama kada ketentuan nasaba ilalan na yerwan nye ripat tentumanan ni anu angkai melok kajadian yer tau ngero. Pat tentumanan ni pungala ta'ala. Maka ilalan na ye tau nge yanu si sogi. Ilalan na ye tau nge yanu si mendre dalekna. Ilalan na ye tau nge yanu si umpamanya boting. Ilalan na ye tau nge yanu si umpamanya mate. Uramana ripat tentu. Jadi tu gaga kejadian ilalan na ro tau nge sangadina pura natoro mana mema pungala ta'ala. Okko ni rawali. Lailatul Qadar. Iya naru natallai andre gurutta. Artinya qadar ketentuan. Angka tobat tuangi mas kada ketentu apa na qadar adalah sempit. Magi na sempit nasaba ilalan na rawannya dek teisan reke makada siaga egana malaikat maka turu-turungan. Maka turu-turungan untuk maga memberi salam. Mappas salama ritau sininna to matappae. Melodoangi sininna to matappae yang kay makasiwiang ilalan na rawannya. Ekko malaikat na melodoangi. Kira-kira ada di alasan na pungala ta'ala na di nakaiman. Jadi hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Iene wani Lailatul Qadar desa gamit ni makadawan niaga merupakan rahasia na pungala ta'ala. Magi na narahasiakan ni pungala ta'ala barak wang mangitinin na tumatappe wadingi matong-matong ilalan na ulan ramalan. Pamula wani pertama dia juga bisa maka dawan di kesehatan. Jadi nah dia narahasiakan ni pengalataan. Pak Bendengi dia narahasiakan ni. Tong ni rumah kerana kita 10 terakhir tapi belum tentu. Tapi narahasiakan ni pengalataan nasok puri pengalataan ilalan na tong bulan Ramadan. Deka dari ulang-ulang lainnya, oppo milan-ulang ramalang. Ini merupakan bukti makada. Iro pungala ta'ala na lor kiri sinin na tumatapwe maka kiwiyang mapamula wani pertama letu wani matalupulo. Asal maka kiwiyang muki kuro insyaallah pasti dilolong ni resi wani. Sebab berbeda-beda pendapat ulama makada wani kesiaga. Angka berpendapat makada turun Lailatul Qadar di wani 10 na pitu. Magai surat Tuhan ayat 3 inna anzalnahu fi lailatin mubarakah majapku kipaturungi akorangnya riwenni mak barakah. Jadi pertama-tama turun Lailatul Qadar di pertama turun Al-Qur'an ya dari itu tanggal 10 bulan Ramadan. Qur'an ini dilaksanakan nuzulul Qur'an. Angka to berpendapat makada turungi Lailatul Qadar riwenni ma 20 na pitu ramalan. Sebab magai berdasar okko surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Wek katalui na puada pungala ta'ala Lailatul Qadar. Na iyarat Lailatul Qadar akhirah hurufna dikali 3 20 itu menurut pendapat ulama. Pasti turungi Lailatul Qadar malam tanggal 27 Ramadan. Sementara ilalan na hadisa na nabita agatosi narampe maka nabita iltamisuha fil asril awahiri fa innaha witrun. Sinin namaku pada sapa ir malam Lailatul Qadar sepertiga malam ganjil, sepertiga terakhir malam ganjil. Malam-malam ganjil. Fi 21 wa 23 au 25 au 27 au 29 au akhir lailah. Karena kita sampai malam terakhir malam ganjil. Apakah 20 sidi atau ke 20 telu, 25 20 pitu, 20 asira, ya reka riwani 30 na. Sampai na seporo.
Itu nama karena kita ukur monro tadi maka dia apa itu karena taji ini kuro. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi karena pendapat mengenai aturan Lailatul Qadar. Tapi ada dari diskusi maka tanggal siaga. Yang penting insya Allah dari pengke matong-matong tuli hada leki maka siap ilalan nerwannya. Matan tu itu maka ada idolong niru barakna Lailatul Qadar. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pengke maka siang ilalan nerwannya akhirnya kita paman qamaha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Niki to makkadekang ilalan na yarwanniye niki to makkasiyang ilalan na yarwanniye pegaw ibadah ilalan na yarwanniye dikira-kira tappa dan dia mengharap pamase por Allah Ta'ala riak dampeng ngiting na dosa-dosa na iya pura matioloy makkuto paro pura aga sana pura lalai makkuto paro yang kay melo takapu ikut carana iro dosa-dosa pura madelo manat kay makada pura kita yodo te dan bongi aga to ti dosa melo madio hari tiga tafsir andre guru makada betuan ada makada dan bongi dosa na iro melo madio lo melo aga sana takapu narik kumpamanya melo pegaw ja tapang katua lalat tapadi na jahaji ang kumpamanya ganggawa napelo jo katapu siradai oh berarti ada pengede na jahaji na pegaw napay umpamanya melo aga sana loy kumpamanya minnaw napay melo masuk ko babangi tapa tatumpu ulun na le sudah na jahaji. Oh, tak dampeng dosa. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Betuan ada iro pangkau kesalahan pamanya mero na pegaw di na usaha kang ipikku carana pengalat Allah na dek na jahaji na pegaw. Ini menurut penafsiran sesanna Andre Gurta. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena merupakan rahasia Irwan Lailatul Qadar biasa nabita narampeng si makada ada tanda-tandaan na nariko kejadian Lailatul Qadar ada beberapa tanda-tandanya makada nariko basana Irwan ni turun Lailatul Qadar macakka basana langit tidak mendung tidak berawang tidak hujan dekto nama palla dekto nama cekke betul namanya amai pak tidak dingin gaga binta madan na gaga itu na bos ini kan ada rupanya reke tanda-tanda roh na buraki na bisa tidak berawang kemudian koele mumpul matan na koele di gongkana macakka macahaya ni terbidik na mapallah tanda-tanda mana ngiru tapi pikku ni cara menghukum musim hujan itu hadis tertanda dan primuji tutup kita jadi mau pemurau ni 20 sinadina pada bosi pasti dia gagal ya seni tanda-tanda ni tanda-tanda hanyalah tinggal tanda-tanda yang penting aja na tanda-tanda musapa pakecing ini bangun ibadah. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita pangulus Aisyah radhiyallahu anha maka dari turun Allah taala narik umpamanya turungi Lailatul Qadar ada kira-kira masalah piu pugau Pak Mega Tuhan turun panna na pegau turun Lailatul Qadar sambarat Tuhan na pegau yenaro nakutana pangulut Aisyah makutana tujuannya untuk para kuamang apa isteng itu rupa tahu barade na sembarang na pegau sembarang na pegau narik pulun agas na turun Lailatul Qadar pangkatulog ka sapay lo kadar ko yawana jambatannya aga ikutan ngana dari uku salui panna tinggal. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Nabi bani na bisa makara nareko takko na turungi ko Lailatul Qadar pamigay baca padoangan
Pak doang mi dibaca puro. Apalagi termasuk ondangi maka ada ketentuan. Yelo doang di pungalatala memuar iro ketentuan ilalanna iro taunye. Kumpamanya makukoy palesogi ki memuar na pananungan ngasogirat ta pungalatala. Kumpamanya mamatama magasana malasa ki pale memuar iya taunye na ugirat ki pungalatala gilirat ta si majappa. Jadi pamigay pareodoat dari pungalatala. Terutama umpamanya di kalau anak darah kekasih pada orang tak tanah bodoh ini. Tak buka ini baru pusat. Pak ni agak Ustaz, agar Pak doang biasa dibaca pangkor ke sini jatuh selesai ini kuliah anak di sini sekarang hampir tak sana. Ekonomi hampir sana gampang. Terbawa ni ampul ilo sekili na perik panisi yokia serta ko insya Allah nak punus ya serta. Dan tak ko ni tak kuat. Betul ada. Pekerti Pak Dua tarik mengalah Ta'ala insyaAllah. Jadi Pak Guru ini saya bersama Aisyah, bangun saya hari Nabita, maka nari putaku naturungi kom. Pamegay baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun. Puang majapku ikeng. Majapui ko puang maraja dampeng tuhibbul afwa mupuji makka mapoe pak puan ni ama ki puang tuan ada nabi tanah pak guru ki barak puang mengisi matelo di pungalata ala memuari nama ki apa narik ko nama ki sinin na dosa ta insyaallah narik ko makurangi dosa ta sahabat ni nastamaki matama kina surga. Itu na tamu suruga na karena migaan apalanna tapi tami suruga na karena makurang dosa. Kuri timbang na makura dosa tentu matana yang malai pa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Nigi to matana timbangan amalana fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada di kehidupan yang memuaskan betuana tami suruga. Generna lor nagita pamigawi lo dampari pungala taala. Yellow adarari ki pungalatala sarip kuam manginak dampengi dosata. Barak kuam mangikurang dosata. Ajak na sembarang kilau. Kalau ada Tuhan sembarang nilau. Cerita, jadi cerita. Jadi kalau si bawah, alhamdulillah. Kalau saya ini dua terlumut tulis apang katong masih di sini nang kali kita kalau. Tapi anak-anak ni pura anak langsung lato-lato. Dia jaga pertengahan. Kui alhamdulillah dua terlalu. Ketika kalau mati nurut tama mati kebetulan nabah si Lailatul Qadar termasuk mana na taputan ratan-ranna termasuk toy na taputan ratan-ranna maka dai ko turung Lailatul Qadar maka dai waye. Tertai waye. Walhasil ditadui si tomatuan na tang nabani. Loke macam ni, maka tak wajib. Wah, wong kali ni ustaz si maka dah kumat tak wajib. Puru Lailatul Qadar aja dia lo nak terima pengalataan. Nasabakkan lo, bunga-bunga. Aga ni lo puang, welo ridi, ni tetap puasaku, terciri-ciri mana? Gambaran ni lau. Walhasil nasa apa kuro itarima pak doangan na. Urana mas tempajang lo kan matindro. Loi moto mandre tubuh ritadu iri ambok na. Kebetulan lebih itu senang. Betul, apa nak ciri yang bukan? Lo ketiga nak tapi pan moto betul. Tambah tinduk na. Mana kamapa ko makalele ni? Kalele. Walhasil bajana lo kan macule siko goreng siko tak pernah ciri-ciri lo kan mak goro we kahi batu mak goro mana pun tu petu sini nak goreng Muhammad jangan dipau Allah dikna ada kejadian luar biasa ni aga na sepakan yang bona musawa ni pikko carani mana kamapa ko anak tenari ko itap ku ya sen na tapa makalele papi na dinge
Tapa mual-mual ki. Lati ko umpamanya lo ki sale sana. Atiri ni loka ko aga sana peta desa. Sale sana. Loka sale sana na ko pamana ko ita puya sana. Maka lelai papina dita. Maka danigi ya sana na ta. Maka de yawana ruwa ya sana nang itapa makri peta desa. Pitu tu. Au. Maka lelai tu setiap desa. Jadi saya. Bertuang ada hanya sembarang. Yelau nariku na turut aku. Yelau ye madikingi. Yelau yang makasih. Itu agak senang kato letunin lau. Naturung itu Lailatul Qadar cerita. Iwerengi telu kemenyang. Yelau makada aja jumelau insyaallah iwereko. Iwering kesempatan telu erok tunui. Muelau di pungala ta'ala. Sabaon renun nermilau. Akan yellow mana akan yellow? Maka dari magi nari kumpamanya mencajaruki. Sope maka ada tunat sope. Puang nasa baon renun nero salah tapu puang pancaji ka kasina batu. Loi maka ada atu maka batu. Allah tapa mak batu mana sinila lan rolena. Kok ni cara nama na salah tapu ka kasilo ka maka ada atu maka batu. Mak batu-batu mana ngalelena? Asal kamu pada tu ni kemenyang itu si kemenyang elor ipu ngalataan, elor si pungal. Puang tapali sama nangi kasih sinin na batu yang kere lan roleku. Tadi mana namo batu na mati itu tadi. Tadi itu sarang. Kau ni mana dia naga tadi na namo batu kuta deto. Tunu si rezeki puang. Tapariyo kan apa sih na taruh ni na dua ko pariyo kan apa lo ni dia ko digagir tuan. Terpaksa cap pulih pada para dia sai. Betul nada aja na sembarangan. Tonco makada dari kuna turungi ke Lailatul Qadar dia naro masarolati angkai na pak guru ki nabista pamegai baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Insyaallah Allah Ta'ala nawiriki na paturuji pamate ditambah lagi pariluduan no nangi malaikat letu mompok na matan naswe tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam apa salam malaikat hatta matula'il fajar gangka mompuna fajar ini jadi ini gitu maka dilihat lolonga barakah na Lailatul Qadar insyaallah. Riak dan pengisinin na dosa na sangadina apa sewa-sewa. Yang pertama tahu mati nuluan minum amat pewaju. Hari makuan na naro yemo pa biasa minum at pewaju ko ding ili papito ni mapamula ko upan ada di papito ito bakar ipong Allah Ta'ala. Di na idulong baraka na Lailatul Qadar. Yang kedua yan na ito tahu madurakai ito duay pajajian na. Madurakai ito duay pajajian na. Di na dulongnya barakah Lailatul Qadar. Yang ketiga ya nanti patue sumpulolona. Masalah surang ide na paja si salah-salah. Nari mangkono ako ko ding si paloro jari. Pawi aruginga patue di kesempatan na weleki tau pema belum tentu do iratina. Agamana leke si paloro mi bawang. Si jokaki bawang sila surat tae mas si bokor siapa ko bokornya. Siampe jari kinapa si adam pengerti insyaallah ilolongi barakah. Yang keempat tahu na puji si salah-salah mak bali bola. Si salah-salah pun na baca dina si wadah. Minimal telu ngestu. Oh dina telu ngestu ya ustaz telu tahun ni maka ni telu tahun ni. Selamat pun. Sedangkan lagi telu ngestu salah-salah ti harami itu mata apalagi nari ko telu tahun ni tapi mo telu tahun nari ko katong moki majinno ngati tak melok ya dampeng insyaallah. Yene wani mampamula sebab tahu turun ni masuk tanggal 20 nasi di Ramalang. Nasi lolong ni barakah na yari kapamati na pong Allah Ta'ala ilalan na wan Lailatul Qadar. Mamuari mabarak kalau di mana nariko ang kacucuk na kuliku pong Allah Ta'ala ang kasalanan kuliku ya sebagai manusia biasa. Wabillahi taufiq wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.